we are live. Bola pinaka Liz. Yes. Bola pinaka. Bola pinaka ni bola pinaka telamai. Nim bola pinaka tau da kana turangan marama dorbo kinangon eleo bekem ni tau da kana do baka mureto mai nandu endo ni pepa ni business ena bola mata ni para sar tiko mekin ngore ke baka on guys sama baka me baka malua si on guys sara baka na replay ni go live session go kero sawa kam bola tiko yani ni kuan do talena singa ni be bakara ramataki kero nanu mana itoka ni baka business ngo me kero na mai be bakara ramataki mendanga yani be wasei talanoa ka kero ni taka ni na be buke be indoa ena baka rongo di kero mai ena singa ni kuan singa tu siti tiko ena esni burburango katini tiko ni singa meno komadala teke umanda nimbera ni tose na ni robital no ni na sule talanga ngona bwana no bitokani ka usurete tiko me mai talano tiko weekenda na singa kwa kasanga radio brandoa na dangolia o zabutu mana korno puni mona berata televu abostel nga televu na korsakas au tikaningo batkerto na ngo vitamani en sitio Edmonton Alberta Canada yawa zakazaka to my nananda banua ni berni to kemena konongo wa zakazaka to me bankas ni buli en primary level ike o sama zakazaka tiko baka caregiver sabal katingo ni tinembaki kau sama ngarap tal tinga na digital business ka kero sama ibito kanitikin na batakina nung ito kanikwa nikwa sa sipiti ko balengwa tol nembaki anong gumelewa na tiko na digital business ngo amaro taksarte ko balevo ni lebo na kau sama ibuli darawa lebo talangani tokani au sama sema kina na bo balabakan business so kem sibikile makau mai me baka nung ito kani kero mai bi basekti ko ni ko sikero bi basekti ko ni ko so kem minge me bikile nga na batabatango senga wala nga birom tangan ngani to ke ir talangana be matata leso ka kem mi sama intan batati ko na batabatango ya osano sila man tanang manong ko nung ito kani me ba madalati ko nga balaka leka sana kay tasati ko na ni robital na singani ko binakaliz Naka baka lebulia limbula binaka na turanga kina marama ni barong tiko may nakabi ni kuwa limbula binaka talangana dorbo kina ngonelewa kikem ni keve o ni tako soba may nanro ni pepango mo nimbau may barong to nakabi ni singa binaka dendai au na pamadala teki au manda na dango il sepedi na itu kuro kumbau au dabutu may na corona bedo batu ay nimbuka tay lebu au basi kete ito to elau au tiko bolingo isuba au baka binibina kabe no gito kaningo ni mbau no kambani ni mbau sureti au tu mbeu mai nona guest na kabini singa bina kanikua au takaka tubanga sinibuli na bia tul sanga bulu kabambe kana empaki au sama ibengu tak na empaki sauti au satu ngai vale au sangarabati kuna nunggu online digital business ngo nakalia nakabale po Liz pinakabikem ni na sar-sar tiko may keba kambe ka o simbera baka dito rin pinakanitukot ni business ka kero na wasete ka ni kuwa wala ka lakasaran business ngo ay dili nga naman na libo-libo sa na digital business ni na ray tiko may o tiko ni koy Canada nung ito ka ni tiko may ngo rin may nanda tiko may biti sa barita katika ng business ngo vivi nga may nasa ni burburada banganda tiko kina it is a global business it is a legitimate business business kantina kabuna tiko na nito sando nguta tiko na nito ke kito sa melewa na tiko mikito nando wasito kaya na kanito to kumbalata na kito sa mikilate ko na kanandina rawa nintanggaraba baka bubale rantangaraba baka biotini se baka bitavini se baka bitinani se baka bitamani iya menta na may topan da menta na ngole menta may indikeba da may reda na kena lako na daba menta tekibuna bakazava na kena nanda mangaraba na business ngo kena be kataliba ya ya kero nando bi bara ram tekchinga ni kito nangani toke baka kero nang garab tala ni ngoni ko yo ngandre ba muna batarongi nung ito kan tumantangani ko na sona taro bato binakata me mentarong nga taman tanan na ital no bambi ke baka ko sar ti ko maya na nung kontro ni pepa lisngo entua se gai klasa ge baka bulat ti ko nang garab ti ko na business
But you know what? She's thriving in this business. Already terus sabi naka-start ko na ng business. Quando kay talita ka kina ng business ko at nindo kung gabi kenda ninda rongo da na tuku se baka madal nindo na digital business online business. Tolas ng baka sa mata pyramid scheme na baka naman ko kawaya ya da rongo da na tal na lilis ni kuwa company ramantanganyo ni wasiabe ke mami na ngona ni mai sotaba kina na baka madala business ko singkila na ngona taba ni tako so mi kena ukela na business ko sa vivi balabuti ko mai o baka sa matakati ko kemni na ngona sa ti ko kila man business do ngona ni a message te ke mai na do ngona ni ataro mai ke baka hindi rati ko na business ko ya ke busarati ko ngawaya iyo ni sa mai baka iyo kina na vida na bula sa oti ramantanganyo wasiabe ke mami nangona ni baka iyo kina bo bada bato nakena nanomu baro ni baka sama ombo ririko klani wasia mantangano mitalo merarongo do nakena bo mbala to bo telia berabati ko yanra tobo ni rai na baka ro kaya to may bira nangone ra may sotave kina na baka madala ni business ko ano may limit ko namba kiloma yongo ni sa may vivi binakasarati ko o kilano ni sa rawakati ko sa bitarabi ko na ba na matani bi kausare da ni sa post ko na nandato business page na community page ramandangan ni wasiabe ke mamiti kina ya listen nakabakalebu kemni na warong tiko mai na business ingo na online digital business au se so taba sarmai na via tolum beka na mbak si tolum se bana mbak sauti au sando ba warre tu na kenala ko may na Facebook na non do Zoom meeting mengendo screenshot ga imbiu ta kito ir na beta mata warre kina sinire de kina ndana kay video o yaw endua menikila yaw endua nila ko nga may bango indana kambale to ng business o yaw ikya la ko may na eBay o yaw ikya nakakede nga enda bangarati ko bakambauta nilelebu be community langango ena bangarati something to lean on mendona ka solia weekenda baka pinakataka na nondambula se ronika baka raw taka weekenda na nonda be ongonga na besinga sangay bare to ka ng business ngo hindi na tiko nugu company ngo nindo sar na mbaki au bambo to bambak south impact sambaki niya au message take already ko ni sa on to kina au mani message take ko batataro iya niuti may na nirobe talanoa o tia ang girsar tubig ko ang onin doon dabi kita o ti ko may chay may ingilandi raw bulibata o tarsaraw iko kila niyo liya takap chikon doon ng business online kaya ko ayaw kila but ko siyang sir nindo wasya sar may view na business ya o kila chikon niyo kaya takap ti ko iyo ko sambo biso mi kinaya na nung taro buwa ako ayaw siya nga mandani kila pinaka mo giri mo message sar nga bi ko mo robi talano kaya taro tiko beli o tia mo tiko yani o savia leven o savia join baka uriri ko talitiko o chao sama ni ka okay o sana tumantanga mo waray betu to sentiko lakati ko na ambaki salay ambaki sao ti saranga o savia ko may natakadaka au sama iti ko ibalen do iti ko na nungu traditional business iti ko na flea market au saka mo may full time kina iyo niti ko ya au sangay may to kay vale o masulak iti ko 1 kilo kendo tal na nungu dakadaka mi dakadaka kina au binakata o kire turang ni sulebe ndo naka o lele kina nungu stress do naka raw biyaw iyo au bakang bauta ni business ngo endo nakatumbatan dola baka rutak na kalu siya nga wala nga ni beyaw weekend to do ko na lewe video kenda baka bimbio kenda na ito okay au sangay raida ni post that o Mrs. Tarisi Tawake ngo endo na maramani kandaw iti ko sara may Jamaica au sare dani sa lakumikya sa ando na kaibiti sa kay uchaw sama ni bata tarot ti ko yaw message yaw
Iya, sember man dan yung may sa taba na post ni Tarisi, doon na marama ni Philippine talaga, Agnes, kirawa daw, waiter, ayun, doon na kanalibo ni nung tarwi ko, tar. O tiya, o tar nga o tiyo mo ito kaya, baka nga ko na kababili, ay, o tar nga o tiyo mo. Baka mo may riri ko talo, tumo join back si kuwa. Iya, nangono sangga may riri kinapost ni Tarisi, o sangga baka di taksar nga yan, lung balet ang bekan ni Angga sini bulkal tungaba kayaw balatambekan ni IBT sa nakapkwel lebu na post o sa rede tiko pa wasa mai o tarising ko Mrs. Tawa ko nung gumento o yaw sa sangga may sign up sar nga nangono rede kinani baka bitara binano na post hindi na niwa bati tingato na matening na o baka boto ken na ba ke vetu yam baleta ni online space and ririkot aka na kaya na yado kaya ba kaya indu scam taka na non account kaya ba kaya lebu tali tiko naririko tiko na online space balat kaya sa lako do ruma mind sa ayo wa join to na eBay wa sabi sa umi o tinga may crash talian yo naririko ya ese chiko binakasarti nga weekend meda bang ninga yado maingo online digital business o sabi ka sa matoka o kilani wa sama sula ko warkalo ko sangay dala pa mayaw sangay sign up saraya o sa join saraya o Mrs. Tawaki. Iyo. Nangaw may join kinaw sa o kilan nyo may bakawa sa kayo o kenda elebu tu nanonda banganggar sa even though sa tu nanonda 9 to 5 job sa ti ko na kain garaba as a traditional business beka but we still want something more to cater for the extras that come as our like for example our household expenses lebu talati ko na kain da na binakatamenda so mikina baleta na naisaw nimbula nangaw ng gosan duotan bakang bimbiman da ibiting gosa to sa dakit ko nga naisaw ni aya naisaw ni kaka na sa to sa dakit ko dangay la kaya ni nakaya sabi sa to sa dakit da sila kan do na si sa to sa dakit ko nga na siya nga bakang do ni sir sombumayo bakang bauta yo kaya inda banggang garati ko kina mendaray da talen duotal na iburbure ni labo mebu keken bakang bimbinin da bakang lubeni tiko talaga na kami da na saw manirati ko na luben ya nangaw may duro kina ng bisinisin ko saw masarap nga nung investment na Christmas Eve na bagsawti ya endo na ka ni sawti may nanong ririko sa may saw matu sangay batataro to na ilonggo nabito na undolo saw manggo aw narawatan milis talang baka may bayaw siya. Did I waste that money? Sangay bayaton nung kupatatar sa aw sangay nakangaw sangay nakabaw sangay mas tinga ko nakalo sa mas lang tinga ko nakalo na every step of the way in this business. Aw sangay mas lang to. Aw binakatakan nung gumayto kang go na bula 5 sawot tinanong join may aw sa to kang go na bula dingo. Tune, I've never regretted joining this business. Aw siya nga bakan dua new regret ta ka na nung join ma. I thought that I will regret it but siya nga. Aw baka binakataka niwa sa join may nangunaya aw sa may rete ngo na kina na binakan yung businessing go nanguno sa may join kina. Looking back at the 5 months of my journey when I changed my mindset. I can only thank God for that. Baleta na nabe barauta kinabe kaisal saraw yan ang businessing go sa to so sar. May pagkato ko na tikoli ay sala ko na be sa umisa santa ba kami binakting nga po nakalo na nabe barauta kinabe singa nabe kay ko tamay o ira may bagabuna metoso da kina businessing go. So indo na ka maraw ta ka siya nga tala ko narere ko ito ya na doubt kena tangga ya maya halibakan dua baleta ni dagay may rayda na potential iti ko ng businessing go sambo toto kasaranga sambo do na ka auroni kayanda kalungata ninda may lewen even though when we started there were challenges there were roadblocks but we are still here. Kito si tiko ngango na takang business si tiko ngo. Aw sangay ba na ano to? Ay, correct. Nang business ngo mo waselewe na nga nangunang nga awaray na yam.
Iya. Awasa kasaranga mer ke wase da kaba makawa. Sando na vanu na ka usat tok kinango. Iya, anda bambauta na ituwa tuwa ni kalo me bakani tukunati ko elewa ke vichi na kalo na ka ke de ade elewa ti na kalo na ka ke de ade bakatarati ko me ade. Baleta ni tiko na reason why this happens at this time. Kaya nga no kaya kinaya ausaba ka binibina ka nga ni imbisi ni singo. Bakarorotak sarangayan dadakaba. Ibenga na panuenda la kukina. Nangaw na nga nalalakina. It's flexible, it's doable, and everything is transparent in this business. Sino ka na kaya bunita kin bakatak kirtaw na auran ka na eBay back at siya dangay tartigani ando tinga medicine taro tinga may crash yan. May kanyo to ko na business ko ungkor na ka mga ando nga na buno nga tutina orawan yo da ka may kinaw renreti ko nung company ko nito ko na buwa. Oya o di mengo na ka may da ka na mata layo drop ta kiraw man bitamanyo la koy valo le sama to di tal mengo au sare da nung ka kiraw te kibu. Go, nanung laptop, ang gamay kaya to kang na sesya, nanung laptop ito, and view that ito wango in between my front seats, au sangay boss ito kaningo. So, and doon ang business yan, daraw ni ka mga banuang nga, and daraw ni ka kina. Kaya nangaw na da mga, and daraw ni aten, dabi nakatikin na menta aten kina. Babi na binakan yung may sa tama ng business go, iya siyang baka doon iya sabi ang nga kami na vale vo kambani na vale vo na madala totoka kene talano sabi kakambani sabi ako ang kaya na vale vo beke muni na barong ati kumay darong ati kila kaya na klana network kaban ni rongo dia utiko ni rongo diao ni rongo dia utiko sarong di kongo ay okay iyo o sarong di kemuni bina kabale ni pasata klani ni bonno ay kele tiko kinan sa ngona na vale tiko na network anyway toto kana italano na marabangas ni buli baka dengongo dina todo kana kai waseti ko and na lebo na baka sama na lang may weekend ninda sota ba indo na baka madal nindo na kabo bango baka bimbi do ka baka wasama na metaka kaya na mona liba and na rerbaka because it's new but kebaka and solia na mandanga una menda mandike quando tukuna ba sama ber nando tarti ko my class solia give that extra effort to come and understand our business model nia sana torra mai nei kala mona mai ndike ba mai rongoda mai saraba na coaching videos enangai via kelas ana gai ronyo kela iko na wale ni baka business ko e kela ni lebo ni rongoda kena na baka madala ni talno ni biketo manda na business ko lebo na matagalitaro na lang may bikenda dabe kela bi na kain daron rawata nangona daba inda sana tekibu tata musukikina kita untuk tuntungan di bikim ni register mai may rongoda na kene baka madala ke baka motor sar na kala taraba se ko mo may soma na no membership fee mo may member ni to business community kung san kay dollar tali bikem ni na boni baka madala itu member leta na business ko may rongoda may saraba ke baka usa binakata mo sa torri baka dara usando lebo ndo rongoda eu sar mandangan ko ital no tal nga un diba me use teke bu nanga ware de kino eu nanga no may sa tabi ken business ko sa o te wol no bula au ngai teke bu meu sangue invest me teke bona no business au tele nga wa toto pat ke lis au ndi ba mo se teke bunga nga ware de ken well tanti ngona lebuna baka sa melang may bikenda yau ke bambuta bikenda na sar tiko
Tatura mani kalawan tama indikeba, kau kabina kata me somina na mula matartaro, come and check it out yourself. Sa rongoda may bikito na waseti ko yani, na binakasari mo iko nga. You come and see for yourself. Balata, na business ko, it's very transparent. Nakatuto ko iba kalite kitiyan. Baka madala tekiyan, iko nga may rongoda, sulia nga na namunguna. Hindi na niti ko na membership fee ako na $149 pero ito ko na tulan raw all sa kapul nila ko ni biti. Komanda nga refundable to. Kaya pa ko sumamay, iko rin refund takatal na mata nito sa bulasinga. Pinaka Liza karuangan ni Taro nanumato kami tarong abi ko ni kuwa na buko ni mo business journey. Kailan ni lebor so eran daw sar-sartik may bango eu sar mandanga nangono waso tabi kana mo dalam business ko. Dana kaya wariri ko takatu na nakapakaliban na bagay nga na bakaliban ko na computer. Because nanungo skills very limited au siang so chini ki matai na garaba nakadaka na mona liba no bambu tani so talanga ram do baka murikan to tiko mayengo talanga non ra riri ko tiko ya so sar tinga mengo lebu sar baka murikan tiko mai me baka teki ko talanga na no baka murtu nga mai nan donangon balabu just watching from the side. Taba mandan na rin tukun vera bakang dimbi. Inta kilasan tambulan dono tungo na bura-bura ni mona libu-libu. We are living in the digital era. Taba na mo baka salave era. Mera reda sar baka lumatua na bono sa muati ko kina na bura-bura nangonango do karasoma na this digital world it's just getting bigger and better. Sabi bi sautit nga may na kan technology na pika na baka nga tekito na liba-liba ko kenta manda nanda bi matabubale dakelani tumbu-tumbu baka telefon wer nangoner they have their own gadgets ko baka telefoni ko baka tablet na iPad na dabosoti so manda nga sar baka laptop tu era sama tin na lupen na baka nga takatuna ya baka liba-liba ko ronin do manda nga na mo baka mazal na tikina beira na se riri ko takatiko na may baka nga takana liba nakabalebulia kamban nakabnikua mausoma walenga na taro ya au daw lebu nangau na ni usota bateke ira na nongito kani bambimbi o ira ko era sabia ndo to kana itamba imeranga indaw tukuna mai ngori na bisnis ngori sayang nga bi kemuni na kilana da ka laptop kemuni na kilana da tamba meu tukuna sarve kemuni ni ko endo tikuna ni mami business partner tikongo ibiti okay sengai nanno wala nga sengai announced kina that she is the second coach in Fiji Mrs. Mersain Balelevuka ko manda do no na itala no boli she is non-tech savvy senga ni kila na tambaka na bikana electronics na technology senga sa tini ni mataw kina iyo veke muni na barorong tiko mai ni ulumbalet tiko bek no muni ulumbalet tiko bek angori ni senga ni kila na ba na vakaba na laptop se laylay wala nga kila wala nga ngongongo lande may loma o nanggay may bakabuli di nakamo vakaba meba kani sa toso tiko ng business yo sa sign up o register may sa nanggayo endola veiko na training uba na system go kene karua mo ida wale nga na nomutabo ni baka sama change your mindset excuse me so that may ko allow taka mobuli baleto kenda na buli tiko ngango na buli na lako tunga mele ada besar ninda salay denguyani na imbulumbul na lako tunga na buli oi ko mona baka sama taksar babi na kayani na toso tiko nambula endondono mona allow taki tiko mobuli dai sona be kabubo so na training lako tumay ba ng business ngo so mantanga salim sanga bulkao no tokango so nakabubo nga may buli to kay ke au babi ni binakakina ni toso tiko nga na buli gay binakaninda buli bango so saranga na kya na stiff cut and the marutak it makes us more excited as you proceed with this business na bingaw na kanay karua
Sombe karena tukuno tunggor ke mendingan na buli binaka nira ni dakab na matangali baka sama itiku weekend bimbi weekend na ito okay. We need to change our mindset. Senga ni onggor roto ngaro ni dakab onggor irang na dakab binaka senga. Keba kao sa rawan ni scroll chiko ba na no mu taleboni no mu Facebook o scroll dake o scroll sombo reida na vivado may kaya da may kana donga may kana da kebe nga ohi ko sa rawan ni oda ka ng business ingo Vesa utaka na no mu mindset ve kemuni na bakarongot ti ko mai ve kemuni na sando wamurya wandende tu mai na neto live na maramay to okay and na vengaw nando ve akabini tusit ve singan tusit endo dakati ko na live kemuni ni sa ena sangan ni raon yo na ba mumuri walet ti ko nga barorongot ti ko nga gayo sangan ni da ka kinaindua na ka keto sa bunaw ti ko yani keto sa wasia ti ko yan ng business ingo baleta meveivu ke talenga ve kemuni metaraida ke na nomuni mbula baka bubale merawan yo ni taleta kanambula you enjoy life and you enjoy your financial freedom Esang wala nga ni kito na may benefit kina o ni na benefit talaga kino kemuni ni na may dua sarangan na muni business bakate kemuni and you know you feel so excited that you own a website I can only imagine beir na sagay kabobomay because I went through that na excitement o kilao kampanya na kila talaga na nguna may dakat kina nanon the training mengay rawan nanon the website it was a great excitement doon na kana kina kunon the excited takat tigunin sa ato sa dakang go o yung manda nga eruan nunggu downline na wa sign up tikiro na madasawit Rosa, ngongo iliw kito sindaw bingirita ba sa manggo rosa ang searching nga rosa andi da kam chikunan road training. Nakya na maraw tagiti ko na to sa nim businessin ko. Yeah. Kemuni, those who are still listening, those who are still following us and you are sitting on the fence, double-minded, still doubting, make a choice. Landa man da may loma. May raida, may bakani to kuniti kaya kambani. So mamay na 149 US, o sangay may sarasar kaya kilan, o tol sanga bulna singa, o bakang bauta, nang businessin ko, siyangan ni raw ni udakap. Erawan ni refante kitalibay ko na numuilaw. Yeah, that's how transparent this platform is. Kaya magbabi ni vinakataka kaya baka sangay vinakata din ng business ve kaya muni mandangan na sarsarti ko mautan ito kuno tibong man oyo sangan ni raw nila interview to may baya sangan ni raw nila go live sangan ni raw so no friend rat kuno tik baya biao so rat kuno sa ngabio oyo ko sa raw chiko ngambalati ko sa kilabi nakto na ba madala no ele bubeken na ba nga rorong tiko maingor Anybody can do it. Kaya kaya what the company kiraw ni Dakaba and 450,000 people on this platform can do it. Otherwise yang ni raw kinoy ko. O barorongot ti ko may ngori o review ti ko may. Kiraw ti ko may. O kiraw na bunaw ti ko nga yani kimami nawaseti ko yani. O iko nga na nomo na matay ni Dawikala mo Dakaba may na Dawikala. The decision is yours. Kita usang ni Fosta kain dua, the decision is yours. Kaya binakata mo experience ta kana kakiro tu kuna tigonggo to sumay. O yung mandanga ayaw asa doon na kanong gubabi ni binaka. Ni usasang ni daka tu. Au tunggoy vale au sama raw ta kandina na nung freedom. Kung nga umay wasya vale kalakit to kabi nung kamban. Ni satu nga naluri sanda viala ko nga da tulanda sutulandangay. Yang talin in dalay sign dalay kerti ko bimbo. So can I just go out for a few minutes and sign up this paper? Can I just go down to the bank? Sa nga nindo na numumbo so mo kere kina. The freedom. Takwa nga ya. And wabi binakat ng business ko ve kam ni na barong ti ko manit to tay ni dabu kala o mayroon na ito. Kaya nga, 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 kaya nga,
kalawa. Ni siya ni wasata kampani ni rongaviao. Ya, ni ata buka chuko mai nda no ne luya. Basta lamai. Wasati keni wasati awe. Lenga tiko mbeka na internet na kono kia le tiko kinango ina sese. Sabi rong pinakayani? Yeah. Okay. Akatulwa lang ani point of view wase apa na meuta so makina na taro ya. Kenda sambula tiko ngo nandua na ngauna where everything is digital. We are living in a digital world. So the time to join is now. O ira na nonda ira na lupenda ira satungo, they are the 21st century kids. And they are very smart with the gadgets. Yeah. Era matay sa ira na baka darivir. Bambi bio ira mantangan nangon ko rakindi ira sembera mantangan ibuli. Nalingan ra ko lako takitok, lako sombo, lako takitok na scroll tiko bana talibon, yeah? So o ira ra kilabi nakasar baka lebu may na sobi kendango na takapa na talibon. Kaya nga na ya, ninda sa tikon go na digital era, and doon numenda sa join mai, meraw ni oti me, babulivyan ni behira na lubenda, ng bisinisingo. Baleta ng bisinisingo, it's transferable. When you finish up from here, niko sabing make you will leave a legacy for your children and your grandchildren. Kaya, sa digital kenda sabang takamay na software sabang takamay we are going digital now, so let's go with time and join the digital online business. Yeah, nakabale bulia nabalebu kampanye. Yeah, bekem ni nabarong tiko mai amatata tiko na pakamadala ni Liz na singa ni kuwa. It's time to go digital. Dasatu bekem na kanaya bakaliba. Why not use it to, to earn? Yeah, nanda talibon ngori. People are earning just by using that phone, earning lots. Dabuliza ngamin da kaya nga takapakatapa yan, doon naka marota ka kinan na may garapan ng business ko, sa durom na business community ko, balito ko, baka bulida beke mami, how to use our devices, our laptops and our phones. Meraw ni kema mirawa kakin may ban kanan tambit ko nga tangay via Facebook nga sinda via beta sinda via live takadara ka tangay tarati ko yan pati ko raw sarang nyo bang takatu marawa kakin and you work on it from wherever you are. Wati ko ibale ano kampanya ko live ti ko mananalomani lori akele ti ko nambati ni bara may nasese. This is just part of what we do in our business. Nabi wasi kero takap ni ko. Dina to ko na kay to no ko enta na mandua enta na nangon enta sember ni tekbukina. I was like that when I started. Actually na posarangan na kawa siya ni tekbukina may namatte ko na walo na bula ya ko ngono uri mikina sa ocho walo walo mi tekbu. Na kawarer ba katungo. Awarer na parita na matango. Awa mandua tapang baka urara ba turna balewaya na tamata like ausang ka baka sa mata ka chuka batito bo best ka baka menpo baka lewaya or point fingers at me nakawasi me but now I don't care anymore because nakausa may bulida o daka ba chuka na kasi singa taka manda kaya ay ko nandusinga o may nagarapan ng business new boss ko yan bango so kito boss ko yan barita ka ko matikito I know people I remember when I started daw durong ada sara do walilia yaw so ngir may bango anta kilabi nakatukla very sarcastic rabos ko mayin takila rabi bakalilia iti ko mayin but that's okay and na bakaliwa ito nga but yan dasame ta kabanakango dasame kila na kamida yan ngay boss chumay sarapato kay niya na respond la to kanisan ko ningay ngondra ti umay no muni yan ngo rangay ngo sa nangay nga weekend na ko ti umay come and start your digital business o lize sa pakarita ka ti ko sa vengo ko na dakadak payaw se dakadak ti ko raw ninda dakaba ng business ngo full time like her or part time like me. Most of us are still working. Take a business go, but it's still doable. Raw chuk nga ninda da ka baleta
Kami sa nandurong ada tikon kita to pamadal ta tikon na automation, kono automated system. Ko e baro ta to na business community ko me buke to na kana didi bakit tikon na men business. E nangaw na ni mamita kazaka or when we are not attending to the business. E ngona ni mami mode, ngona ni zabatal. Da plug teken nga na system ya ko imbibikin na website nya sa na website iko sa connect na system a system sa didi bakit ko ng business na ngauna o venga rapid ko kina na nung bono ni zakazaka senga ni balenga na didi ni business. So if you want to learn more about our business system, our business model, sakaba na mo bakatulo mo maindikaba register mai saraba na webinar so masar na mo membership fee mo may raise na vi matanggal investments iti kilom. There are many investments in our business. Iko mo na may raise sarang iko balati ko nga nakila na sabi nga nitiko. Ibe na bono iko rolitiko ko tikibo banantan investment lilay se ko vi mama to kasi ko kale busar. Nangkay baka total chunga nakain da chachu ko biken ta kandaro ni baka rota kay. Yeah, where there's a will, there's a way, yeah? Ndara baka sakaran, inda binakatandina, kenda na bangaran, dan ngoni sala mendara watakin. Yeah, what do you think maybe Liz ni kuwa, mandangan, just any words, any final say to our audience who are watching today, sir na kay barong my Liz, ndana kani na biya, kuna vera me songa kinananantaro baital no anasinga ni kuwa. Nakaliz. Nakalia, Veke muningana barorong tiko mayo ni nananumutumbeka ni sada pamaingo ni sabarongoda nakakiro sa tukunayani si tiko mbeka ngana rere normal tiko ke baka rere, that's okay, but mo nanumutiko nga ke rere tiko nga na sanga nindo na bunobi naka tiko kina beba kako itu kuna nungu kambani naka era tukuna na tamata oya undo nakaya undo leng katakatu na dabar na tukuna iraya ni sada kabango na dabar ya nango au sasanga ningai kila o de tukuna na daba Sanda via da kaba indona kanda kila ni enda binaka nanonda mata bubale enda binaka kina nanonda mbula who cares da sana da kaba saranga na kaenda via da kaba laivira na bosa mera bosa laivira baleta ira era na sianga ni mai beibu ke ena ilako sa to sa tigo kina. So, baka binabinaka kaya baka ko indua sa ando lang katakatu na bosa ni tamata na bosa na tamata to wala mo baka bulida na no mumbula na mo baka sama to take that negativity out of your mind balata na lewungan nang baka sama ta kana bikara tukuna enda na may lang katiko nga kinokyan to wala mo bitalevi taura na dawi kalawa niyo kila ni na may buke na no mumatabubala ng bisinisingo kaya kila ko baka mbota may bunya lomu niyo sar-sarti ko may ngori that you also want to take part so biya ka nabati ko ngo ayaw sabi yun join makauti ko bataw sinkila na nadabar na tukunor to na nunggu ka kuna baka samta ka bali buya kanga mo da ka ba taur na matay ni dawi kalawa Rakaba na kain doon mo rakaba o nangay may re baka kiro ngango kiro sama ito kango we don't care who says what sa kiro da kapa sarangana kaya kiro da kapa baleta ni kiro kila na ilabo kiro rawata men businessingo na may bebu kaya na ni Roma tavubal so beke mani na barong at ko may bakando tale sema may beke to sa andito ngangor na ni round the website o ni sema nga may bendo beke raw o ni binakata sema may da kapa sarana no registration sa mo may no 149 na beka ke de kiro da ura katuna singa ni kuwa na beka ke de kiro ba bi barara mata kani kina ni nanga ila ko may loma ni nanga may experience ta ni may reda kiro siya nga nila suti ko yan ni nanga may reda na beka kiro tukuna tikaningo o nanga reda ni ngonay ko sa siya mamay kina na binaka ng bulan ni namutoso na baka binaka te kiro tal balatan ni o ataura na dawi kala you made your decision and you made the right one to step in and join this business. Binakabakalewe kam ni nabarang uti kamay, aw sana sulit talanggo nangaw nanggo, binonggo host, men na sum up the kiraw yan na kami. Binakaliya.
binakabalib kambani binakabalevu na baita ko na sigani ko kena na mo bewase na monitala no obambo tanene bebaungeti bendua serua erna sarsarti ko mai sera na kaisara mai bakmalua pagando tali mai bikiraw na pikalaw amon na toraba ka bakao sabi nakata mo mindi kaya pa ng business ko register na po nang sarsarti ko mikinang gorsati ko kinang na website niya tap takayani sananto laban na form mo bito kina na edha mo kina na mo email address nanu mo mabalewa na email address dono so sarando nanu mo ni sara register mai sargay wara ka to na email mela ko yan ngay sanga to niya yan pata kemam ni kimbak madala chika kem kayak sa register wati sa kanga mo ikoyo sa kaino okay check ta ka mo email o sa kay wawa to sa wachin ko siya nga sa check to menano si siya nga well check your email again then do I dala na email address ang bita member na email address sa miss ngando na letter sa dala nga ya sa dala na mong bita na dot sa dala so make sure you enter the correct email address ng registration kaya baka siya nga tiko nga bitar may bikwa ko register kina so nung nasando sinay nga nananda storage ni email klase no nakenda dos sanga tuni kawita tuni email sa ala to nga mai sar mai binitu o era ko sang kaya duro chika ni sa sing dorbo no merlin tambe kena so maybe ya sa re da sa ya do tibe so ko rabia dormo be sar nga delete ka so na old messages sa nga ra inya ni ko si wawatian matanikato so ya so nga na tips alay mai nanong kuya sana iyo business ikandina kira wasiati kongo it's a very good business digital and anyone who's 18 years and above rawan ni mengarap ng business iya sana kwemba kaya may bikero ni ko kendo tal na mo bakatataro taro nga maya na ni rondo messenger karaw na we'll be happy to answer you pinakabale bu kambani pinakabale mo ni misula na mo ni ngono mo ni may baitab ni ko kero sana baka matalti ko yan may belia nga ni ngoy Canada Liz may na siwa man sa pinakabalevo ni kalaw ngata ni mode Binakabalevo